Hey, Biakamal ka Nuer Tube. Welcome to Nuer Tube. In today's lesson, we are going to talk about household chores. Household chores ka ladin ko na lat ka chang ajuchang. Ladin ko na lat ka chang gwas me bana ka lat kel. Bukone shu talk. Turu men yama me di nen angule la mont ka jen turu ne me. Clear the table. Clear the table. Clear the table malode. Lord kanu we ke kwak dialan kontin gwasam. Clear the table. Alo dong ci kwak ci ngwan kuran la jogono wo poj wi table ka ke wo poj wi tarbit ka. Clear the table. No mo ka latin kon lat ke chang. Clear the table. Ana mo kel. Rewde turu na mem gene mo gwasam ci gorne na dust the shelves. Dust the shelves. Lord kanodi jin poi tur ke wo tur ka shelves na mashallah shelves ke shirka ka kamna bo ke ena dwar to tur der tano de ran jogo no dust the shelves alo poi tur ke wo tur point kwagne de lare dust the furniture alo wo tur ka kwak dust no la dust the tur michi gole dust the shelves wo tur na mo chimne ni na mo gwada mo ko tur na me poje ne tur gwada mo ke wo je ka kwakten kontin jamoj tur man diodian gwasa me to kon ke scrub the floor gwada me jogo ne jeno no shirko jogino ye dor ke chot dor don't take a retort namukola scribing ala scrap te tichi doping kwal yonji woike ye ne kara twerka chirka twer ping scrub the floor jen chala twer namo scrub the floor twer ping scrub the floor tura man ngwandien gwasa me bukon nenen you know check out the trash wanang ne jegrar ala jegren kona chadol jen gwen na mani gwadan la jegla ka yorga pim la ka yakatin no dien na me jen desk jen trash no mo ba ko le yakre na maka ajaramo mo di ran jogo no take out the trash nang ne jeg nang na karar jen shanen ka tur na me tur men di dien gwasa me ano dien ka tur na me no nyame timlaka do the ditches lak thani jogran lak thani neme nyama lak ngune lak thani ran jog lak thani ke lak ngwane do the ditches turumen didian gwasme dineno tied up me luno chode ke wo enemy jegre duela weke lo bidul ba mangwa tied up the room turumen bakalian na gwasa me ki de ko lara turman barodian angule le montera me is setting the table set the table maloda rele ni komika bana komna na mitin worial komika ki worial gwamyedeka de lara set the table ko gonu do brana bana be ko kulo nyurga jago ajen biyen menta tega tande le gwa rele keka set the table kan ka kon tele ka tire but de ran jo real gwada na bana mi te katen you know set the table tura men badag dien na ngule la mo nyamana lele no ngutama turu na me jen ngab ni biene hang out the clothes ngabe biene hang out the clothes ngabe biene en nyama bi shugur no bi wanti biga ngach clear the table dust the shelves scrub the floor take out the trash do the ditches tight up set the table hang out the clothes titi kadira anda gorno dar ka ngach de kana lok mlaka practice ni chang biate kamal